Ovdje se nalazimo u parceli od 8,5 hektara gdje se nalazi kraljica tretirana sa sistivom. Jednostavno rečeno, što se tiče te sistive, kada se zbrojite, znači da ne morate imati potrošnju goriva, znači što svi zanemaruju u znači kad ideš prskat, prvi tretman, to ti je već jedan trošak. Uništiš si parcelu kada je mekana, napraviš si probleme kasnije što imaš pri košnji. Jednostavno rečeno, smanjiš si sve troškove, a tebi prinos ostaje daleko veći kao što je bio kod mene. Tako da ja se nadam da ćemo najvjerojatnije kroz godine komplet sve površine ima zasijane sa zaštitom sjemena sa sistivom. Jednostavno rečeno, sistiva je zakon. BASF. We create chemistry.